Na Mbula FM rek taletaki. Gonga elambasa Mbula FM nambando ena sere. Do taleta kana borong ena Mbula FM nambando ena sere su. Au vai tu garaki au reba tu ni estima au ndau taleta kana borong ena Mbula. Bola bina Fiji Mbula FM nambando esenga toka. Bola bina era roga Mbula FM nambando atikoga. Mbula FM nambando ena sere. Ni sambula sai koyongono Vakaleleka ni nonda itukutuku. Vakareitaka na iliu ni matenitu o borenge mbaini marama ni na toka mena yavu ni nona songo baka politiki na nonda yavu ni baka bolewa ni ronondo lutin katolu. E kayo mbaini marama ni na tokona tiku na nona songo na veka mena bukena mbulu ni tamata ya andua vakambimbi na tambana ni vakanduri mbisinisi kena nonda vakatauto watataki na leo ni bonua. E tuku no baini marama ni tokandei na raini nona matenitu membaleti irna tambongoni mataka ena kena sengni labaki endonaka ena wuli. Esa mai kota lebitiko na darekete ni tambana ni wembe itaki ni matenitu o Christopher Pride na wembe itaki kamai tautiko ve Daniel Urai, Penny Finau, Sikeli Ngavindi, Isei Levula, Meroi Wode ke akariba na wai. Erto ambeta kitiko na ilala ongo may na matebelewe may nandi and bukni nondo woroka na launi dakadaka ka umani and Employment Relation Industries Employees Union. Tuko na Pride ni may indikebeles tiko na dala erto may beta kikina ka reda niruto sang ni dala. E may toro tiko baka besu may narara ni wanga buka may nandi and dona tangane and kena kunebwa e sona wenganga ni veba kamateni taki na methamphetamine. Ayado na vei kaongo e na mataka e na noa. E ambaki ono sanga bula turangango ka kele mai Hong Kong. E sabanganga tiku na tampatakataka nyo visa na kisi ongo. Kinigito, erto sabakabakarau tu na dorbo e na kena mai tekabutaki tiku na sota ni Wellington Sevens e na muni mata ongo. E bakaritaka ng daw ni Bebe katabulidi ni timi ni Viti o Ben Ryan ni rito sa kilati ko na dorbo na vei kamera to na vakedora e na buki ni soto ki na timi ni Nisilandi e na matay ni nonda to igito bakatombu. E sa may dabe kieri na Vakaleleka ni nonda to itukutuku ni temo demanda. Gold FM is #1 here in Sigatoka. Gold FM is our favorite radio station here in Lautoka. Gold FM is #1 in Nen. I love listening to Gold FM in Ba. We love listening to Gold FM, only the classic hits here in Suva. Here about Vakaleleka, you immediately think of gold. I'm Josephine Sabi and I love hearing Gold FM. Gold FM, only the classic hits.